šuškalica. Jutros šuškamo iz Budimpešte, Zagreba, Dubrovnika, Malog Lošinja i Vinkovaca, no i Međimurja. Tomislav Radić slavi Urbanovo. Dobar dan, Tomice. Dobar dan, lijep pozdrav iz Međimurja. Da, Železna Gora, Urbanovo, velika fešta vinara i vinogradara Međimurja, koja je počelo, zaigravanje je počelo još u svibnju, a sada se one glavne manifestacije održavaju danas, jučer i u petak je bilo mnogo toga, a Zdravko Dvaneščak je predsjednik udruge Hortus Croatia, dakle udruga vinara i vinogradara, pa imate vrlo bogat program. Čujmo što se sve događa danas. Pa evo, za danas smo pripremili onaj standardni dio koji smo održavali i ova 2 dana posljednja, a to su pregršt naših radionica vinskih i uz to onda i te enogastronomske radionice. Ako spomenem da to sve počinje već negdje u 13 sati, od 11 do 13 su okupljanja i znači standardno degustacija svih vina i jela u glavnoj festivalskoj dvorani. Potom u 13 sati započinjemo s radionicom međimurske kupaže i najbolje kupaže naših vinskih regija, gdje naš poznati i priznati somelije predavač Mario Meštrović prezentira te ove naše kupaže i objašnjava i čini nam jednu uslugu da vidimo da li su te naše kupaže zaista tako dobre kako ih mi ocjenjujemo. Potom imamo jednu stručnu radionicu koja je u 15 sati, to je malo namijenjeno nama vinarima, prvenstveno radi odabira pluto, da li metal, da li sintetika, to se prvenstveno odnosi na čep, gdje nam to sponzorski odrađuje tvrtka Agrokocen. U 16 sati imamo znači dalje gastro show, gospodin Branko Ognjenović, ex-izborni hrvatske kuharske reprezentacije, nam govori o bajkovitim okusima Međimurja. Potom opet u 16 sati vinska radionica gospodina Meštrovića, mala vinska škola. 18 sati znači nastavljamo sa gastro showom, bajkoviti okusi, predstavljanje tradicionalnih jela iz Međimurja, Branko Ognjenović. Moram spomenuti tu da gdje su god te gastro radionice da su većinoma vezane znači uz međimursku kuhinju i tu dolazi onda u najuži izbor sljubljivanje međimurskih vina sa tim našim jelima. A znači onaj zadnji dio je zabavni program poslije 19 sati. A sada ćemo čuti malo kuc, evo. Dobro. To je Alojz Tomšić, naime novinari su zauzeli kušaonu Alojza Tomšića u Železnoj Gori, to je u organizaciji Get Reporta, to je jedna udruga za kulturu stola. Inače, manifestacija se i nastavlja, ona će biti i sljedećeg vikenda, onda su dani otvoreni podruba. Tako je, manifestacija znači završno se predstavlja onaj 3. tjedan su dani otvorenih podruma u vinskim kućama Međimurja, to je određeno za petak i subotu, da li samo subotu, da li samo petak pojedini vinar ili petak i subota, to možemo sve vidjeti na www.urbanovo.hr ili po nekim turističkim agencijama u Međimurju. Samo da kažem da znači sad smo imali taj festivalski dio gdje smo bili okupljeni svi, a sada vinski znalci, vinski vinoljupci mogu direktno u vinskim kućama saznati o vinima koje ih zanimaju. Znači saznali su kompletno sve, a sada pojedinačno mogu saznavati šta im je interesantno, a znači završna fešta, kruna svega toga nam je onda vinska veselica u Svetom Urbanu u nedjelju završno, znači sa vinskim igrama i taj dio spontano veselje bez nikakvih posebnih događanja. Dakle, šetnja kroz podrube, Jakopić, Lebar, Sverčijak, Novak i mnogi drugi. Dakle, još i sljedećeg tjedna će se održati Urbanovo, koje je se proteglo od kraja svibnja pa sve do kraja ovog mjeseca. Evo toliko iz Železne Gore. Tomice, ali imam ja pitanje. Tomice, da, slušam. Imam pitanje. Zašto se slavi Sveti Urban? Zašto se slavi Sveti Urban? Zašto je izabran Sveti Urban upravo za to slavlje? Da. Pa evo, Sveti Urban je tradicionalno zaštitnik vinogradara i vinara, prvenstveno vinograda, pa je to i onaj dio koji mi štujemo i njegujemo kroz naše manifestacije u Međimurju. Evo, Mirna. Je zadovoljna odgovorom. Tomice, hvala lijepa na razgovoru i pazite po podrumima. Do slušanja. Do slušanja.